Mislim da sam imao neki korisni godina i šampionske škole u šampionske zavodu Beogradu. Znači, imam protiv kako se zove, znači, već stavim protiv za 3-4 dani, znači, sada to bi bio prvi da mi crni pojašnjava. Tu isto postoji, ja sam se recimo pitao zbog čega crni, da li bebe može da vrati ovo svog pošavaca, ne znam da li znate dovoljno, jer sam crni brani ovog pošavaca. Da li bebe može da vrati ovo pošavaca, neki drugi. Znači, sve to. A četiri, dobro, a četiri, kako se radi na ovdje? Moje mi ja? Dame, prije sve da crni gurnici se tako. Znači, to je kamen, ali sada... Sad je, znači, igra kontra gami, ostalo bilo kontra gami, veli uzima šaka, G4, i sada potez E3. Inače glavi strane, potez igra skakače E3. Međutim, G3. Sad crni to ne inače gađa, postavimo voda s B4. Voda s D2. Nije dobro. Da li ste vidjeli o čemu se ovo da? Ako jedna voda s D4, to je bilo. Sad je jedan pošak i nema klasa šakom. I uzima damu. I sada kada je uzeli svoje dva pošaka, sad je uzeli damu na DS. Međutim, ne reći da je pomoć građe i dva. Da li vidite sad? Ova nije češće, ja ću da se pokriju neka češće. Ako se tebi vrati, kao što je bilo platno pasat, kao što je zagreženi zadane, imamo vremena da toga pođe 24. B ne može da je tehniku zada i znači mora ovo pojaviti. I sada kao najmanje crni može da brani. Sa dama je baš da što kako je sve sa se drugo više, može da nastavi napad. Tako kako je sve na tom volku, pa ova je češće čega. Sve ide s tempovima i da ti praktično neće dobio. To je znači bila jedna od prvih partija koje sam ja napravio. Sad bi prešao na nešto drugo. Isto je u pitanju dami i gami, znači kreće isti potezima. Vidjeli ste tu se neki vas odluku. Znači, D4, D5, C4, D6, kakav je 3, kakav je 6. Voda D5. Sada da li se ne možete igrati kakav je 7? Jer šta se dešava ako ja sam tvojeg pokušaka? Uzme skakati. Kakav D5 uzimaš ovo dama i kada ja uzim dama, znači on mora da se pokrije svojom damom. Evo da pokrije svojom damom. Mora da se pokrije svojom damom. I sada, kad istišemo sve te transakcije, kako moj trener govorio, sada se ovo to prebriju. Kad prilazimo kraju lovca, znači praktično ostaje što mi se sigurno više. Zato što bili su deskama da ova priprema, otvarati. Nijeku kako sam to pripremao, kada nekako kako nas umijeli.
unapred gledanje i na koncu skakati sve četiri. Ako recimo povrko, ili ovdje, da li neko može da kaže. Mi nastavimo sada da vestavamo, da će se lovac večera. Već mi je ovako, znači 1, 2, 3 puta, napravo pravi 1, 2 puta. Znači, gubimo šaka kako je od tog cijela. Vodimo tog cijela. Sada imamo ovdje masku, jedemo dama na 2 šaka. I što je najzanimljivije, već u sledećem potoku predstavimo da promenimo dana. Znači, prvi skoro da ne može da ime promenu dana. E sad, ako veli, recimo, igra na izgled normalni potok lova gde je razvija figuru, mi opet igramo skakati šeće. Znači, skakati šeće. Nećemo da otvorimo skakati šeće za to bude šeće. E sad, Leli može, pošto je sve razvija puno figura, na izgled bi mogao dobiti potok s rukada. I ako mi sada uzmemo na cijeli figura uzme, mi uzmemo damu, znači on bi sada već razvio mnogo figura i mogao bi recimo da povede na djetetu i ga i češće doktor i bio bi davno inicijativu. Međutim, vrijeme u stvari napravio naša previd, da neko može mi kaže da zbog čega napravio previd slotkozornog grada. Jel neko vidi? Tako. Sada svojim bežatom. I prvo uzmemo lovce na GP. Jer ovdje nismo mogli inicijativu sa tebe bežanja, nisam još da ne međutim, ako samo odigramo drugi, pogledamo na ovu stranu, znači ovo dama, ipak gleda na više strana, znači uzmemo lovca, on uzme i sada uzmemo bežanja na sebe. Sada su jednim napadom u dvije figure treba, lovac i skakač. Znači sam meni gubi figura. A meni nije bio mogućnosti, on tako nije bio mogućnosti ni dosti na GP. Dok se ne češte, ne se, i ne može povedati kako napadom koji lovac. Jedino da pomoći. Mora mi recimo kako će je
спокойнее.